Вие сте голем мајстор на редот на Свети Јован. Ja sam 130. majstor po redu i ovaj red je stvorio Templare kao svoj spoljašnji prsten. Добро, голем ли играч е Тито? Tito je bio mason, ali ne u Jugoslaviji. Bio je mason, član najvažnije evropske lože i tada i sada, Alpine, sa sedištem u Švajcarskoj. Проект или план Гладио? To je projekat američkih obaveštajnih službi. Operacije u Belgiji i u Francuskoj, takozvanih terorista arapskih, su tipične Gladio operacije. Третиот рајх беше Германија на Адолф Хитлер. Што ќе биде четврти рајх и може ли да биде реализиран? Šef Gestapoa Miller, gde je nađen u Americi? Германското злато, што исчезнато, каде е најдено? Во Америка Pa i u Vatikan. и во Ватикан. To je najbogatije preduzeće na svetu.